za dobar zvuk, tu je Player. Ćao, pozdrav svima, ja sam Vlada, vi gledate Gajbotron kanal, a ovaj klip posvećen je nedavno održanom Gamesconu u Beogradu na Beogradskom sajmu u hali 2. Ova manifestacija okupila je brojne gejmere, ali i poklonike cosplaya, stripova i retro tematike. U hali 2 bili su prisutni mnogi game developeri, distributeri hardvera, a tu su bili i veliki štandovi na kojima su mnogi igrači ukrštali koplja u različitim igrama. Također mogli smo da vidimo i neke zanimljive nove tehnologije, ali i da se podsjetimo hardvera koji je obeležio same početke industrije videoigara. Naravno, bili su tu i mnogi youtuberi, a Gajbotron je zajedno sa Milicom sa kanala Kovalska na svom mini štandu predstavio neke od naslova koji su se našli u najužoj konkurenciji za izbor najgore PC igre. Poslednjeg dana Gamescona, igra koja je dobila najviše vaših glasova odnela je i titulu Zlatna banana, a svi posetioci našeg štanda lepo su se zabavili igrajući upravo ove naslove. Ovakve manifestacije nikako ne mogu da prođu i bez hardverskih entuzijasta, koji su na nekim od štandova predstavili svoje sjajne modove. Nadam se da se vidimo i na drugom Gamesconu sledeće godine, a do tada pratite Gajbotron kanal na YouTubeu, lajkujte naš Facebook page i zapratite nas na našem Instagram profilu kako bi bili u toku sa svim najavama našeg večernjeg live streama u kojem vam predstavljamo neke od najboljih igara i naravno družimo se u chatroomu. Vidimo se uskoro, a do tada veliki pozdrav, ćao!